Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 10'u çarşamba günü. Arbi prokuratura kaçak prezident Viktor Yanukovich'nin devlet hainligi işinde portret ekspertizasını geçirmege rica etti. Qabatlayıcı taraf Andrey Kondrashev'nin 2014 senesi Kırım vakaları hakkında çıkargan teşvik filminde Rusya prezidenti Putin Mudafa Naziri Shoygu hem de Kırım'ın öz başına tayinlegen baş naziri Sergey Aksionov'un şahıslarını belgelemege talap etti. Film Ukrayna prokuraturasının delillerinden biri olan evvel advokat Igor Lashenko bu yazılarının doğru olğanı boyunca şüphelerini bildirgen edi. Yanukovich'nin advokatları kelmegen için ekspertiza hakkında sual bakılmadı. Oturuşta yanvarının 17'sine kadar teneffüs ilan edildi. Kırım ev yolu serlevali vesikalı film. Putin'in 2014 senesi Mart'ın 4'ünde Ukrayna hakkında bergen intervyusu. Hem de Aksionov'un Rusya prezidentine müracaatı bu yazılarının talili vaktında iş bu şahıslar advokat Igor Lashenko'da şüphe doğurdu. İleride mahkeme bir şüphe olmasın dep qabatlayıcı taraf koşma tallerinin geçirilmesi gerek olğanını düşünüyor. Rostov-на-Дону mahkemesi Hizbut Tahrir Yalta davası boyunca 2 haftalık teneffüsünü ilan etti. Oturuş yanvarının 24'ünde geçirilecek. Krasnodar'a uydurulgan işinin iştirakçısı Enver Bekirov'nın getirilmegeni sebebinden bunu advokat Edem Smedlayev bildirdi. Dava iştirakçıları işgalciler tarafından Hizbut Tahrir teşkilatının azaları dep sayılgan yarımadının 6 sakinidir. Onların arasında hukuk koruyucu Emir Hüseyin Kuku da var. Kırımlılar 2016 senesi başında tevkif edildi. Sonra Rostov-na-Donu şehrinde yolanılgan ediler. Himayeciler onların takibi siyasi olğanını bildiriyor. İşgal etilgen Kırım'nın Moskva idaresi altında çalışkan mahkemesi faal Vladimir Balukh'nun işi boyunca himayanın 6 şartını sorguğa çekmege izin verdi. Advokatlarının degeni ki bu deliller bir sıra kabatını ret etebilir. Növbetteki oturuş yanvarının 12'sinde geçirilecek. FSB Kırımlı'nı 2016 senesi dekabr 6'sında kanunsuz surette tevkif etti. Rusya kuvvetçileri onun evi çardığında kurşun ve trotil taşlarının tapılganını bildiriyor. Былтыр dekabr ayında Akşehir rayon mahkemesi Ukrayna'nın sınırlav tedbirini ev tevkifine deniştirgen edi. Hukuk koruyucularının degeni ki bu Baluch Ukrayna tarafdarı olğanı sebebinden takip etili. Şu cümleden evi üzerinde kotergen Ukrayna bayrağı için. Kırım hukuk koruyucuları Bahçesaray Han Sarayı'nı korumak talabının halkara teşkilatlarına müracaat edecek. Saray Kırım tatarlarının tarihi asabalığı olan içtimai ağlarda da sarayının bozuluvuna narazılık bildirildi. Mevzunu Любовь Задорожная devam ediyor. Kırım'ın onlarca vatandaşı Rusya hükümetinden Bahçesaray'da Han Sarayı'nın restavrasiyasını toxtatmağa talap etti. Eminler neticesinde Kırım tatarlarının tarihi asabalığı bozulur. Hukuk koruyucular Rusya'nın resmi izahatını bekley. Binanın demontajını müsaade etken ve tamir işlerini geçirgen şahıslarının adlarını bildirmege talap etti. Rusya'nın esas vazifesi Kırım Tatar halkını da tarihini da yok etmekten ibaret. Cismen ve ruhan Kırım Tatar halkı için en büyük ve mühim abide manevi merkez elbette ki Han Saray ola. Bunun hakkında bütün dünyanın söz ürsetmesi pek mühim. Saray 16. asır tarihlidir. Şimdi bu dünyada Kırım Tatar saray mimarcılığının yegene saklanılgan nümunesidir. Hanlarının iş odası ile esas korpusu, resmi kabul salonu, haremi, iki cemisi, muftiyevi, kuleleri, içeri azbarçıkları, bahçe ve şardivanları var. Kuruculuğu Bahçesaray şehrinin kurulması ile aynı vakitte alıp barılgan edi. Ve Müslümanlarının tasavvurunda olğan cennet bahçesine akseteydi. Şimdi tamir işleri neticesinde unikal tosun ve yazılar yok edildi. Dey hukuk koruyucular. Olar tarih ve mimarcılık abidesi yerinde demir ve betondan kurulgan yanı binanın peyda olacağından sakına. Açıktan yapılgan bozulup, unikal tarihi abidelerinin saklanılması hakkında söz ketkende, özgünlüktün bozulması için mahsus usullarının kullanılmadan yapılgan angi karışı, tarihi abidelerinin yok etuvu manasına kelgenini herkes anlay menimce.
Украина Мединиет назерлігі халқара тәшкілатлардан, шу жүмледен ЮНЕСКОдан ярдым сорайжа хула. Ярамаданын ишғалинді невел әбеде бұтын дүния асабалығы объектлерінің жедвеліне кірсетілмек керекіді. Підміна всіх понять. Медени реставрация аңламлары тамамынен бозылған. Ғайырдан тиклеви керек олған шейлерні бетонлайлар. Тамайны ағач тосумлары, керамет бұл ер шейнің сайысында хан сарайы ЮНЕСКО жедевеліне кірсетілежек еді. Бұл бүтін халқара бейаннамелердің бозылуыдыр. Ишғалжы мемлекет халқара ұқуққа бинайын махкеме яда сияси қарарларының чықарылмағадына қадар дүния асабалығыны сақламақ керектір. Қырым фаалері ресми Киев или бірлікті ЮНЕСКОны бақчысыраға незаретчілер комиссиясыны йоламаға рижа еті. Мутихасысларының келмесінде невелесі абидінің тамыр ішлерінің тоқтатылмасы талап етілі. Дүния банкы Украина иқтисадиятының 2020 сенесіне қадар турғун артуыны тахмин еті. Бұның ақында дүния иқтисадиятының истихбали марузасында айтыла. Весиқаға көре 2018 сенесі Украинаның умуми ички мақсулаты 3,5%-ға артачақ. 2019-20 сенелері 4%-ға. Дүния банкының малюматына бинайен 2017 сенесіні Украинаның иқтисадияты 2%-ға артқан еді. Полонияда яны назерлерінің тайынленуы Киеве Варшава мунасибетлеріне тесір етмес. Бұны Полонияда Украина елчісі Андрей Дещица білдіре. Оның сөзлеріне көре мемлекетлер арасында ішбірлікнің теренлешчегіне белеклемек ләзім. Чүнке Полонияның яны назерлері, сеферлері иле бір тақымда çalışқан еді. Яқында Полонияда үкіметтен ұшывы илан етілген еді. Тышқын ишлер назері Витольд Вашиковский, Мудафа назері Антоний Мацаревич истифаға йоланылған еді. Бұның иле малие кірішім ве технология сағлық сақлав инфратеркіп ве ятырым назерлерім денаштырылды. Ички ишлер назері Мариуш Блашак Буднава назерлесіне вазифесіне кечті. Полонияның тышқы ишлер назері вазифесіне сесетшінас ве Варшава университетінің оджасы Яцек Чапутович тейінленілді. Молдовада Русия хаберлері ве хабер аналитик яйынларының көстірілмесі ясақ етілді қануны парламент спикерім Андриан Канду имзалады. Мемлекет президенті Игорь Дадон әкі кере рет еткен еді. Бұндан соң Молдованың анаяса махкемесі парламент спикері невесіқаны девлет башы ярыне имзаламаға изін берді. Сонки ярым ел içinde bu gibi şey endi 3. kere ola. Октябрь ayında mahkeme Kandуға Mudafa nazirаны keçken hafta ise hükümetinin da 7 azasını tayinlemege izin bergen edi. Amerika'nın Kaliforniya ştatında yer yılışması ve suv basıvı neticesinde 13 insan elak oldu. 23 bin insan ava felaketleri sebebinden evlerini terk etti. Ziyade Montecito ve Carpinteria şehirleri zarar gördü. Anda yüzlerce ev ve onlarca maşina yolu suvga batkan. 6 bin bina elektriksiz kaldı, Berbank şehri ve civarında bent yırtıgan. Yer yılışması ve suv basıvı keçenleri yağan güçlü yağmurlar neticesinde başlandı. Австралияның Женюби шарқыны фортуна басты. 2000 ev elektriksiz kaldı. Кутамондра шерінде фортуна нәтижесінде сув басувлары башланды. Сидней için bu sonki 3 күнде olған 3. felakettir. Bazar күні анда аман-аман 40 yıl içinde olған rekordlı ava harareti 0'dan yukarı 47 derece kaydetilgen edi. Bazar ertesi күні ise sinoptikler көкте 13 binden ziyade yıldırımını sayıp çıkan edi. Yılının en bahtiyar adamı Yaponiyaның Нисиномия şehrinde geçirilgen aksiyanın serlevasıdır. Bu Budist mabedi teritoriyasında 230 metrge çapuvdur. Onu tandan evvel yerli vakit boyunca sabah saat 6'da geçirilir. Galip Bahtiyar unvanını elde etti. Çapuvda 5000 insan iştirak etti. 18 yaşında mektep talebesi galibe kazandı. Aslında колледжге kiriş imtihanlarına hazırlanam. Ama kızgancılık yapmayacağım. Okurumnu herkesге bağışlayayım. Yüzlerinizge tebessüm görmege umut etem.
Бу соңки хаберimiz еді, да чоқ хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV еле олыңыз сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.